Sa mga balita karon nga mabasa nato sa mga news diha sa atong mga social media, murag stressful na kaayo ang kinabuhi. Daghang nawagtangag trabaho sa Ukraine ug sa Russia, tensyonado kayo, mga krisis kaning pagsaka sa oil prices, mga prices sa prime commodities nga atong ikinahanglan, kini pang siging away, siging dinumtanay, ni apagid ning virus, sige pagyod. Kapoy no? Ang saman, wa mo kapuya. Kapoy. Pero kining pag-ampo nga gitudlo ni Kristo nato nga atong gibasa, kining atong famous kay nga the Lord's Prayer or atong tawgog Amahan namo, kun kini gisunod pagid ni wa unta ning tanan. Kining tanan nga ato rong na experience nga nakapastress nato, nakapaguol, nga daghan na kayrong na naghikog, daghan na kaayo ang nagdepresyon. Wa gyud unta ning tanan kun gisunod pa ning maong pag-ampo. Kay kani man kong pag-ampo, murag atong gi himuan og sana guide ang atong kinabuhi unsaon pagpuyo dinhi sa kalibutan. Muna si Kristo nihatag gid siya kaugalingon niyang pagtudlo unsaon pag-ampo. Kay daghan man kay klases pag-ampo sa una kato mga pagano. Ang gi-emphasize ni Kristo sa ayaw mo panig-ingon nila nga aron lang dunggon ang ilang pag-ampo. Kay ang pag-ampo gud sa una sa mga pagano mao ang pagpangayo nga ang ilang gusto matuman, nga ang ilang pangandoy makabot. Mao na ang pag-ampo sa mga pagano. Mao na more on dungga kami. Dungga kami. Mao na si Kristo bitudlo siya inani a pag-ampo. Kamo nagsunod mo aning pag-ampo ning Amahan namo. O nagbuka lang inyong baba, ang atong baba sige laglibkas pero lahi ang atong gihuna-huna. Ang Amahan namo nga gitudlo ni Kristo, Lord's Prayer, gasintro gyud nga ang una day natong ilhon mao ang atong amahan tuas langit. So sugod karon ay namo pag-ilang amahan ang inyong dinhi sa kalibutan. Unsam na sila? Say tawag niyo ana. Kanang inyong papag mama ba? Apil na ning pari ang gawali. Unsam man inyong itawag ani? Amahan lang yapon. Pero sa imong kasing-kasing ayaw na siya dawata nga mao ginay imong amahan. Ang tinuod ginatong amahan tuas langit. Kana sila kining atong mga authorities, labi na ginang parents o kaning ingon pare, kana atong mga leaders sa gobyerno, unsa man na sila representatives sa atong amahan nga tuas langit. Representatives. Nyagwa na gani sila mag-represent, ayaw na gina sila sunda kadtong amahan tuas langit mo'y sundon. Mao na diri sa atong unang pagbasa, gihulagway ang duha ka propeta nga lig-on kaayo, si Elias o si Eliseo. Gisupak nila ang mga hari sa kalibutan. Gisupak nila ang mga authority sa kalibutan nga nisukwahi sa Ginoo. Gisupak. Wa sila mahadlok. Matod pa ni Propeta Sirach. Hangtod sila nangamatay. Gasigi lang yapog himo og mga milagro gikan sa Ginoo. Mao na karon. San Vicente Ferrer, sige gyapog himog milagro. Gisupak niya ang mga authority. Diha pa man ito sa isuod nga ni-claim nga siya mao'y Santo Papa. Nya naduha naman kabuk Santo Papa. Nisuporta si San Vicente Ferrer primero atong Santo Papaha. Pero sa dihang nakaamgo siya nga ang Ginoo wa day magpili aning Santo Papaha, iya jung giingnan hunong na anang imong pag-claim nga Santo Papa kay pakighiusa dito sa Roma. Ano bang unsa may nias kalibutan karon nga angay natong supakon nga gitudlo sa atong mga leaders kana gyung maghimutag ging harian dinhi sa kalibutan.
Uso na kay naron nga ako ning gingharian, ako ning property, ako ning puder. No trespassing. Trespass gani ka, gubat kita. Mao na ron, gubat diha sa Ukraine. Simple ra gud kay nagod. Pareha ra gud na aning atong common nga mga kaso dinhi, ilog sa utlanan si yuta. Wa din kinihaay dinhi. Manimba ra ba mo usahay? Nya kinihaay, mag-atbang pa, nya pulos nagampo Ginoo in town. Mudaog ta kuskaso. Mapildi unta ng animal na dihang galuhod-luhod. Matarong ka na, malipay kang atong amahan na. Mao na di ta maghimog gingharian dinhi. Unsa man ang gingharian sa Dios atong gipangandoy, ang gingharian sa atong amahan maontay ni adinhi. Dili kay kita maghimog gingharian, maapil unta tas gingharian sa atong amahan. Ug unsa man ning gingharian sa atong amahan nga langit nun, naa diha ang pipila ka mga kuan, naa diha ang gingharian sa pagpasayloay, gingharian sa paghigugmaay. Mo na ang gi-emphasize din higyod, pasayloa gyud ang nakasala nimo aron pasayloon sa kadidtos amahan. Tanawa ra gud na kanang muhuman kanang magpasayloay ba? Tanawa kana si saningan ng leader sa Ukraine, Zelensky o kana si Putin sa Russia. Tanawag magpasayloay na sila, magsabot-sabot na sila. Pagka nindot mo pakpak mo ng tibuok kalibutan, mawagtang ning ato mga stress. Di ba? Ano man sad mo mooyon, di san mo wa mo kasuway kanang magpasayloay para gud nang bana og asawa mag-away, way tingganay mga usak semana. Tanawag magpasayloay, inigingos bana, sorry kay day, ikalima pa man sad ning kabit nako, sorry gyud kaayo. Ana, saon man gyud, huyang man gyud ko nya. Moingon sa nimong asawa, sakit man tuodong, pero bana man gyud ka, nya ako man gyud nang tulubagon ang paghigugma nimo, okay na, pasaylo na tika. Tanawa, di ba? Awa mo ka-imagine? Dugay kay mo katugoy. Magsige mo tabi. No? Nindot kayo ang kasing-kasing ba? Bukal-bukal sa kalipay. Anong mura mo di mo yun? Wa mo kay bao sa gahom anang pagpasaylo? Unsa ihatag sa anang pagpasaylo? Kalinaw. Wag tang natanan nimong stress. Anang forgiveness. Mabita nang nalipay ko na ako nakita social media nga naay atong gitaytulan to si ate og si antay. Kita ang tingali mana na si YouTube, si ate og si antay. Si kuan ba, Madam Amy Marcos, nya mura to sila gi-sit up nga naay ni interview or siya ba to ni interview nga antay Marcos nga batan-on nya nangutana dayon usas mga questions. Mo ngayo ba mo sorry nya niingon dayon si Amy, siyempre mangayo kog so ako'y sigig sorry, sige kog sorry kay na magiusahay nga mapasakitan nato nga wa gyud nato natuyo kanang ituyod lang nimo imong tiil nasabod siya wa gud na nimo tuyoa nya mangayo kag sorry kay nasakitan man mangayo ko nimo sorry. Nasakitan man pero ako na tuyoa wa gyud mi magplano ana nga mo na dangatan kay nga nilaging leader ta daghan man gyud atong mayatakan mangayo na ba nya katabi sila. Nya ang ending dayon unsa may imong ikasulti namo nga nasakitan mami nimo. Ana to katong mutanon atong antay. Dayon si Amy kato akong tatay pag id sa revolusyon daghan kay nagsigig ingon unsa naman amo na ning sugdag patay ning mga taong nagrally, amo na ning rakrakan ingon kuno yang tatay. Iyan ning sulti na sa YouTube ayaw kay pwede ko makig-away o mga kaaway nga tagalaing nasod Hapon, Amerikano, Katsila, pwede ko ana. Pero akong kapwa Pilipino, ayaw. Kita maoy mo biya, kita maoy mo sibat dinhi aron mabugnaw ang ilang hunahuna. Mao tong nanaog sila dito sa Malacañang kuno, aron mabugnaw. Why kwan lisod kaayo na nato sila kontrahon ato ng igsuon. Ang ending dayon niya, isa kani amo ning gisunod. Ako baya di ako gusto ato, gusto biya sa tako akong tatay, pamusilon to dito. Pero nisunod ko sa among tatay, kay nganuman mo may gisulti, mo nagikan ato wa gyud ko magsigig yaw-yaw, wa gyud mi magyaw-yaw ana siya. Isa mo na ikaw. Ikaw, di na ta mag-away ha?
Ay, kung awaya, di sa tika awayon, magstorya-storya lang gud ta, aron do na tayo makatunan sa usag-usa. Ana, makaingon sa tang, sana all, oy. Ingon ani ba og tinuod gid ni nga mao'y gibuhat pagka para nako mao ni gikinahanglan sa kalibutan karon. Mao ni siya ang modeling sa tao nga giharian og Ginoo. Kamaong mo pasaylo, kamao sang mangayog pasaylo. Nay kuno lingian na imong tupad. Ina kamao kang mangayog pasaylo. Ina lingian. Nga gahi ra ba kay tagnaong usahay, bagto kay tag mga naong. Di ka maong mangayog pasaylo, di sad ka maong muhatag og pasaylo. Sigihan gyud tug hunahuna kadtong nangagi hangtod patong dugay na kaistanan gikan pas mga lulos, mga lulo sa kanang mga lulong-lulo nagirip tong imong lula sa imong lula sa una mga buangon ag mga kaliwat. Ana, ayaw na ay pasayloan na. No na ingon sa Ginoo, ingon sa Kristo dire, pasaylo ay. So kining maong gingharian makita ni nato sa mga taong mapasayloon o mahigugmaon mo na ingos Kristo, pasayloa gyud kapituan kapito ang imong mga kaaway nya higugmaa hangtod ka mamatay. Mao ni ang gingharias Ginoo. Nya unsa may resulta? Ang kalan-o nato sa matag adlaw naa. Why stress? Tanawa ng mga taong kusog kayong makighiusa siyang isig katao, magsigig ampo, magsigig sunod sa gustos Ginoo. Makabsan bagos pagkaon? Di di sad maputos sa utang. Kadtong nag-famine og 3 ka tuig kapin si propeta Elias, ang biyuda nga hapit wa nay pagkaon, iyang gipangayo ag pagkaon, unya kay nisunod man siya nga mao man kani gustos Ginoong pakanon ti ka, ang biyuda hangtod niabot pila usa ka tuig patukapin naagid siya harina ug lana wa mahurot nganuman gisuplayan sa Ginoo mo na ang kalan-on namo sa matag adlaw apil na ning mga kalan-on sa atong lawas kalag ug atong huna-huna kay daghan kay karon giuhaw na ang mga kalag ang huna-huna stress na kaayo kay wa nay pagkaon kan abang mga gitawag natog mga jusnon nga mga huna-huna nawa na pulos na lang mga evil thoughts, mga sa Tagalog pa mga masasamang isip. Di ba? Lingi ako no na imong tupad ko no be. Lingi ba? Unsa imong mahuna-hunaan? Ikakita nimo siyang now. Masama o mabuti? Kamo mo mo Tagalog de. Karon iniguli ninyo sa inyo, inigtan-aw nimo atong tuarong nahibilin sa inyong balay. Unsa imong tan-aw sa mga naong ato, masama o mabuti? Maayo di ay. Iniglingi niyo sa inyong silingan, labi nagsigig tabi, kay murag ikagigilibak. Unsa may imong makita, masama, mabuti? Bahala mo diya kung saan na yung naon-naon. Basta kung natay Ginoo, pirmi gina nga nindot ang atong hunahuna. Unya, katapusan, kining atong amahan, iya tang ilikay, basta maghari na siya nato, ilikay taniya sa yawa, sa dautan. Dili kita mo imulikay sa dautan, ilikay taniya sa dautan. O kung saan man tanya paglikay, kanang kamaunatang mohigugma sa dautan. Love your enemies. The greatest protection sa atong kinabuhi against enemies is love. Higugmaan ang imong kaaway. Di ba? Inig-abot sa panahon nga mahimo na nimong higala, imo na nang nabuntog ang iyang pagkakaaway. Dili ning armas. Dili ning himo aning mga armas nga purting mga mahala, mga missile, mga eroplano, mga barkong igugubat, mga anti-missile, mga guba tani, mga guba tani. Ang pagbuntog sa kaaway, gugma. Saban ganahan mo gamit? Wa gini gasto. Kanang usa ka bala, kanang usa ka missile nga pasano na nila nya ibala dito nya mulupa dayon ngadto. Tagpila ka na ka milyon ng usana. Labi nang dagko kayo, nya sugaton sa atong anti-missile gikas Ukraine, nya mga igo in town ang missile, maigo ang eroplano, kana usa ka eroplano galupad-lupad, pila kay presyo ana. Igon lang usa ka missile, dive sa dayon ngadto, patay hastang pilot. Di ba?
Perti ginilang himo ana. Pero di na maoy pagbuntog og kaaway. Unsa may maayo? Kanang imong gigasto ana, may pag-ipalit nimong slot. May pag-imong i-donate sa mga way kaon nimong silingan. May pag-imong patambalan kadto mga taong wa na gitaw ikapatambal. Kana buntog gid ang imong kaaway ana. Kay ang tinuod natong kaaway mao ang yawa. Ang yawa muguba sa kalibutan kay hinimo manis Ginoo, muguba sa atong relasyon, muguba sa atong kaugmaon. Mauna ang yawa. Ang atong amahan nga langitnon magtudlo nato buntuga pinaagi sa inyong paghigugmaay kay kun maghigugmaay na ta magtinabangay mawagtang ginang yawa. Di ang yawa makapuyo sa mga tao nga naghigugmaay. Mautan na pamilya mo ingon ako, Father, ikuan bi sa tawagan na kanang blessingi among balay kay naanagid mi daghang eng mahibudngan pader. Di dayon ko mo blessing oy. Ako din pangutan-on naghigugmaay mo dinhi. Wa mo magsigtan-aw ng cellphone, nagrosaryo mo. Isip pamilya nagpasayloay mo, wa mo magsigig away, wa mo mag-isipay. Ana ba? Kay naa gani mo ana na ang yawa mo tambok og maayo ganahan kay nang yawa nang kinusmuray snaong kanang sininghagay kana bang mga bugat og tingog ba ikaw dito dudok kamu ba nga animal kay mo da kamu da ana kana ganahan kay yawa na mo tambok siya ana pero kana magsiyon I love you dong kauna ay ang yawa na magkuan magpangutkot so animal higugma na sila ni ana sulsulan nitong banab hubog kayo iniguli trapuhan das asawa sus taon sa kong bana galisod na gitawag bangon yung yawa sus wagid masuko da ana ipahatod dayon to sa yawa o kanang siksik istanan agbay pa imong kuan ang GRO ba mo imong hatod inighatod ngon uy day salamat kaayo ha imong gihatod akong bana painit sa diri yung yawa ayay pildi na sad kuan pero may ka ikaw hatod-hatod ka punuaya ka unsa man kaniya imong ikabit akong bana yung yawa kana mao na kana gyud bugno gid na pero imong higugmaon imong pasayloon mangutkot ang yawa musibat na sa inyong balay. Mao nay saktong exorcism, mao nay sakto nga pag-cast out sa mga demonyo, gugma o pagpasayloay. Yan. Niya dayon palit daig slat. Ayaw igasto ang mga butang nga makapanindot sa imong koral, makapanindot sa imong mga gamit diha. Niya dayon mahimo day kang igihan kay istanan, porti na nimong dalia masuko. Ana, ayaw. Di ba? Ay mo na ipalit og pagkaon para sa imong silingan. So mo na atong kuan, atong kinahanglan karon aron tamawa atong stress, magsige tag pangadji og amahan namo, magsige sa tagbuhat sa gidiktar sa amahan nato. Haron ang iyang gingharian maunay muhari sa atong kinabuhi. Individual o community nga kinabuhi, communal nga kinabuhi, kana mawagtang gining atong tanang mga problema, ang kalambuan nga di nato ma-imagine og ang kalinaw og kalipay nga wa nato tingali makabot pas atong hunahuna, gitawag og langit nung kalinaw og kalipay mao gyoy atong masinati kanunay. Manindog ta.